Reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Tele News twayikaze kwidonido amakuru yacu arambuye ku buryo burambuye n'amakuru atandukanye turogezaho amakuru yavuzwe hano mu Rwanda, tubagezeho amakuru yavuzwe mu karere ndetse no hanze y'imbibi z'umugabane wa Afurika iyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tunagaruke ku makuru y'imyidagaduro. Ikipe ya Rayon Sport ikunzwe n'abanyarwanda benshi yamaze gutangaza ko nyuma y'ibihano yafatiwe mu mikino isigaye igiye gukinisha abana. Icyo tubasaba no gukomeza gukora subscribe, mugakora like ndetse na share kugira ngo ibiganiro n'inkuru tubategura bijye bihita bibageraho uwo mwanya. Dore rero ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko Afurika ikwiye kwita ku nkingi yo kwishakamo ibisubizo bifasha kwirindira umutekano, yirinda ko ukomeza kujya mu maboko y'amahanga. Ibi yabigarutse ubwo yafunguraga inama mpuzamahanga ku mutekano muri Afurika iri kubera hano i Kigali muri Convention Center. Ni inama kandi yerekaniwemo iri kuberamo n'imurikagurisha ry'intwaro zikorerwa hano mu Rwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Joseph Kabila Kabange wabaye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka 2001 kugeza mu mwaka 2019 yasabwe kwitaba Sena kugira ngo agire icyo avuga ku mugambi wo kumwambura udahangarwa. Mu gihugu cya Uganda ho bwa mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, yongeye gukozanyaho na muramu we Odreke Rwamgogo bapfa imyemerere. Hanze y'umugabane wa Afurika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Donald Trump yongeye kugaragaza ko kuganira na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ku kibazo cy'intambara igihugu cye gihanganyemo n'Uburusiya bigoye. Twabwiye kandi ko tubagezaho n'amakuru y'imikino ndetse n'imyidagaduro. Ngendimana Jacques, icyo tubasaba ni ukuguma ku murongo wa Tele News undi mugakomeza kubana natwe mukora subscribe, like ndetse na share. Mu mwanya amakuru arambuye. Reka tubahe ikaze ku makuru ya Tele News ku buryo burambuye n'amakuru mwateguriye kandi mugiye kugezwaho nanjye Manirari Jacques. Nk'ibisanzwe turahera ku yavuzwe hano mu Rwanda. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko Afurika ikwiye kwita ku nkingi yo kwishakamo ibisubizo bifasha kwirindira umutekano, yirinda ko ukomeza kujya mu maboko y'amahanga, kuko mu myaka myinshi yashize ibyo bikorwa ngo bikorwa n'abandi nta musaruro byatanze ku mugabane no ku isi muri rusange. Ibi rero yabigarutseho ku itariki ya 19 Gicurasi ubwo yafunguraga inama mpuzamahanga ku mutekano muri Afurika. Inama iri kubera i Kigali hano muri Convention Center. Perezida Kagame rero yagaragaje ko ibibazo by'umutekano wa Afurika bidashobora gukemurwa n'ibisubizo bitanzwe n'abo hanze y'umugabane wa Afurika. Ati kuva kera umutekano wacu wafatwaga nk'umutwaro ugomba kwikorerwa n'abandi. Tugira ngo rero tugiramo uruhare ruto cyane, ntihagire inyungu zijyanye n'uburyo tubaho cyangwa ubushake bwacu. Iyi mikorere niyo yatanze umusaruro haba kuri Afurika ndetse no ku isi. Yavuze ko Afurika ikwiye kugira uruhare mu kwicungira umutekano nk'umufatanyabikorwa ukomeye kandi ufite ubushobozi. Yongeyeho ko hakenewe kandi kongera imbaraga inzego z'umugabane wa Afurika harimo n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kugira ngo bikemure ibibazo by'umutekano. Perezida Kagame yavuze ko inkingi y'umutekano ijyana n'imiyoborere, kandi iyo ngo kimwe gihungabanye bituma n'ikindi kitagira umusaruro cyangwa se kitagira umusingi cyubakiyeho. Iba ariko iyi nama ubwo yafunguraga iyi nama ku mugaragaro, ni nako herekanwaga cyangwa se hanabaga imurikagurisha ry'intwaro zikorerwa ku mugabane wa Afurika ndetse no mu Rwanda muri rusange. Hakaba hari inganda zatangiye gukora intwaro. Ni ibintu byatunguye amahanga, bitungura isi muri rusange. Intwaro zikorerwa mu Rwanda bitungura ibihugu birimo nk'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biza gutangaza ko bifite ikikango inyuma y'aho u Rwanda nyine rugaragaje ko rufite ubushobozi bwo kwishakira nyine ibisubizo.
Tukiri ku makuru kandi yavuzwe hano mu Rwanda, reka amakuru yacu tuyakomereze n'ubundi mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, perezida w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe w'abadepite Kazarwa Gertrude yasabye abagore bagize inteko zishinga amategeko mu bihugu byo muri Afurika bibarizwa muri Commonwealth kuzamura ijwi ryabo mu gihe hari aho uburenganzira bw'ikiremwamuntu butubahirizwa. Yatanze rero urugero nko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero yabigarutse kuri uyu wa 20 ubwo hatangizwaga inama ndetse n'amahugurwa y'iminsi 3 y'abagize ihuriro ry'abagore bo mu nteko ya Commonwealth muri Afurika ari kubera hano mu Rwanda. N'amahugurwa yitabiriwe n'abaturutse mu bihugu 12 bigize ishami rya Afurika ry'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko za Commonwealth. Perezida rero w'umutwe w'abadepite Kazarwa Gertrude yagaragaje ko u Rwanda rwakiriye ayo mahugurwa mu gihe rukiri mu minsi 100 yo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Yagaragaje ko ariko nubwo bimeze bityo hagikomeje imvugo z'urwango zibasira abanyekongo b'abatutsi bavuga ikinyarwanda kandi bigakorwa amahanga arebera nk'uko byakozwe mu Rwanda mu myaka 31 ishize. Yakomeje avuga ko nk'uko nyine indirimbo y'ingo y'ihuriro ry'abagore ba Commonwealth bivuga, abagore ngo ntibakwiye guceceka mu gihe hirya no hino ku isi abantu bari mu mibabaro, abana b'inzirakarengane barira, abandi bashonje. Yavuze ko abagore bagize inteko zishinga amategeko bakwiye kugira uruhare mu guharanira ko uburenganzira bwa buri wese bwubahirizwa kandi bakagira uruhare mu iterambere. Amakuru yacu reka tuyakomereze kuyavuzwe mu karere. Turahera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero mushobora kwibaza cyangwa se murambaza ngo bimeze gute. Turahera ku nkuru ya Joseph Kabila Kabange, uyu yabaye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka 2001 kugera mu mwaka 2019. Yasabwe rero na Sena y'iki gihugu kwitaba kugira ngo atange ibisobanuro ku bijyanye n'icyo inzego zitandukanye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zasabye ko yakurwaho ubudahangarwa. Perezida wa Sena Michel Samalukonde yandikiye Kabila ibaruwa ku itariki ya 19 Gicurasi amenyesha ko asabwa kwitaba komisiyo idasanzwe y'abasenateri ishinzwe gusuzuma iyi dosiye. Kuri uyu wa 20 nibwo yagombaga kwitaba i Kinshasa. Cyakora amakuru kugeza amagingo aya ngaya na ruhande na rumwe rwigeze rugaragaza ko Joseph Kabila yaba yitabye umutwe wa Sena. Hari rero bamwe mu bagize Sena bavugaga ko badashyigikiye icyemezo cy'uko uyu nguyu wabaye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakurwaho ubudahangarwa, cyane cyane ko byaba binyuranije n'ibyo itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemera. Hari n'abavuze ko abarimo Antoine Felix Tshisekedi mu gihe cyose Kabila yagera muri Kongo ashobora guhita atabwa muri yombi. Kandi nanone bikaba byarahamijwe n'ubita minisitiri w'ubutabera w'iki gihugu Uni Constante Mutamba, nawe wagaragaje ko igihe cyose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se inzira zose zishoboka zatuma Kabila afatwa yahita ashyikirizwa ubutabera. Bivuze kandi ko ibyashinjwa birimo kugambanira igihugu n'ubundi yahita ahabwa igihano cy'urupfu. Haribazwa rero nibe uyu mugabo yaba yashoboye kwitaba koko akajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo benshi bemeza ko ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bihabanye n'itegeko nshinga. Ubundi itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rivuga ko uwabaye perezida wese iyo avuyeho mu mahoro ndetse n'ubwumvikane aba umusenateri ubuzima bwe bwose. Uyu mugabo rero Joseph Kabila icyo ashinjwa ni ukuba ngo hakekwa ko yaba akorana n'umutwe wa M23 ndetse bigakekwa ko ari umuterankunga mukuru w'uyu mutwe. Ni nyuma rero yuko mu minsi ishize byagaragaye ko yagiye mu mujyi wa Goma ndetse agahura na bamwe mu bayobozi b'umutwe wa M23. Ibyafashwe nk'ikimenyetso simusiga ko uyu perezida Kabila ashobora kuba
ari umugambanyi ugambanira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe iki gihugu cyo gikomeje guhangana n'umutwe wa AFC M23. Amakuru yacu rero reka tuyakomereze mu gihugu cya Uganda, aho tuvuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi Kainerugaba yongeye gukozanyaho na muramu we Odrek Rwamugogo bapfa imyemerere. Rwamugogo ni umugabo wa Patience Museveni, umukobwa wa Perezida Museveni, akaba na mushiki wa General Muhoozi. Rwamugogo rero kandi n'umujyanama mukuru w'igihugu mu bijyanye no kongera umusaruro w'ibicuruzwa byoherezwa hanze no guteza imbere inganda. Umwaka ushize General Muhoozi yatangaje inshuro nyinshi ko Rwamugogo ari umujura ruharwa witwikira ububasha yahawe n'umukuru w'igihugu, agaragaza ko atishimira kubona yifotozanya na Perezida Museveni ari we nyine Perezida wa General Muhoozi. Abiyise rero intumwa za Rwamugogo bavuga ko nyine ngo basubije General Muhoozi ko ibirego yashinje muramu we bidafite ishingiro kandi ko bigamije kumuharabika kugira ngo abantu bamutakarize icyizere. Aya makimbirane yatuje umwe muri Nzeri 2024 ubwo uyu mugabo wa mushiki wa Muhoozi yihakanaga abiyise intumwa ze, asona ko guterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga byenyegeza ikibazo kandi bigatuma abantu badakora neza imirimo bashinzwe. Umwuka mubi rero wongeye gututumba hagati y'impande zombi nyuma yaho ku itariki ya 19 ubwo hari ku munsi w'ejo ubwo uyu mugabo yagaragazaga amashusho asaba abakristo kugendana agakiza aho kugarura imyemerere y'abacwezi. Ibi rero ni biri kuvugwa muri Repubulika hano mu gihugu cya Uganda. Abacwezi rero n'umuryango mugari wari ugizwe n'Abanyoro, Abatoro n'Abanyankore bayoboraga igice cyitwaga Kitala. General Muhoozi yagaragaje ko ari umucwezi asabira guhirwa n'abandi bemera ko bari muri uwo muryango. Muri Mutarama 2025 uyu musirikare yatangaje ko aramutse ahawe ubutaka i Kigali yakubakamo hoteli akayita Bacwezi Hoteli. Ngayo nguko rero hakurya rero ya Rusumo, ubwo ababyumva neza ni mu gihugu cya Tanzania. Iki gihugu ntabwo kibanye neza n'ibihugu by'abaturanyi birimo Uburundi ndetse n'igihugu cya Kenya. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yatangaje ko imirimbanyi mu bya politiki zo mu bihugu by'abaturanyi zagerageje kuvogera Tanzania, bamwe ngo barafunzwe abandi basubizwa mu gihugu cyabo. Suluhu yavuze ko imirimbanyi zananiwe gukora impinduka mu bihugu byazo, nyamara ngo bagashaka ko izo mpinduka baza kubikora mu gihugu cya Tanzania, ko ibyo ngo bidashoboka. Yagize ati hari ibyo twatangiye kubona aho imirimbanyi mu bya politiki zo mu bihugu duturanye ziri gushaka kwivanga muri gahunda zacu. Niba bararwanyijwe mu bihugu byabo, niba shake kuza kuturwanyiriza amahoro hano muri Tanzania. Perezida Suluhu yamije ko Tanzania ari cyo gihugu cyo mu karere kimaze igihe kinini kidahura n'ibibazo bya politiki, bityo ko batazihanganira umuntu ushaka kukibuza amahoro. Imbwirwaruhame ya Suluhu yabaye ku itariki ya 19 Gicurasi yatambutse nyuma y'uko wari perezida w'urukiko rw'ikirenga wa Kenya William Mutunga, umunyamakuru akaba n'imirimbanyi Hanifa Adam n'umuyobozi mukuru wa Vocal Africa Hussein Khalid bafunzwe ku itariki ya 19 Gicurasi 2025. Ubwo ni ku munsi w'ejo bagerageje kwinjira muri Tanzania mucyo bise gushyigikira Tundu Lissu utavuga rumwe n'ubutegetsi umaze igihe afunzwe. Ku itariki ya 18 Gicurasi 2025 Martha Karua wabaye minisitiri w'ubutabera muri Kenya n'abandi babiri basubijwe muri Kenya nyuma y'amasaha make pasiporo zabo zafatiriwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Julius Nyerere.
Tundu Lissu yamamaye cyane muri Kenya muri iyi minsi ubwo yari agiye kujya mu rukiko rw'ikirenga kwiregura ku byaha byo kugambanira igihugu. Amakuru yacu rero reka tuyakomereze noneho hakurya y'imbibi z'umugabane wa Afurika, turahera mu gihugu cya Israel, aho minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko intego bafite ari ukwigarurira burundu intara ya Gaza mu rwego rwo kuyikoresha hamwe mu hazajya hategurirwa ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya umutwe wa Hamas. Netanyahu abinyujije ku rubuga rwe rwa Telegram yasubije abakomeza kumunenga bavuga ko yanze kwemera ko abaturage bo muri Gaza bahabwa ubufasha bakaba bagiye kwicwa n'inzara. Mu gusubiza, Netanyahu yavuze ko ibyoherezwa bitageraga ku baturage ahubwo ko byajyanwaga n'abarwanyi b'umutwe wa Hamas. Yongera ko hashyizweho uburyo bushya bwo kugeza ibiryo n'imiti mu duce tugenzurwa na Israel. Ati umugambi ni ugutsinda intambara kandi bizagerwaho binyuze mu buryo butatu, harimo gukomeza gushyira igitutu kuri Hamas, kohereza ingabo nyinshi zigafasha burundu intara ya Gaza no guhagarika umutwe wa Hamas gukomeza kwikubira ubufasha bugenewe abaturage. Ibiro bitangaje ku itariki ya 18 Gicurasi, igisirikare cya Israel IDF cyatangaje ko kugaba ibitero simusiga ku butaka bwo mu duce two majyaruguru no majyepfo ya Gaza ngo ibingibi rwose ni ibitero bagabye mu cyumweru gishize, bivuga ko byahitanye abaturage bagera kuri 330. Israel yatangaje ko ibitero bigamije guhashya umutwe wa Hamas ndetse no gutuma uyu mutwe urekura imfungwa wasigaranye. Reka amakuru yacu tuyakomereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Donald Trump yongeye kugaragaza ko kuganira na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ku kibazo cy'intambara igihugu cye gihanganyemo n'Uburusiya bigoye. Ibi yabivuze kuri uyu wa mbere ubwo yasubizaga ubwo yabazwaga niba abona Ukraine iri gukora ibishoboka kugira ngo iyi ntambara irangire. Trump ati ubu sinavuga ko yego cyangwa oya, kuko Zelensky ni umugabo ukomeye, ntabwo byoroshye kuganira nawe, gusa ntekereza ko ashaka kurekera. Ndizera ko igisubizo ari uko ashaka ko ikibazo gikemuka mu buryo bwa burundu. Trump yakomeje avuga ko iki kibazo cyajemo kwiyemera hagati y'impande zombi, avuga ko nibikomeza gutya azakuramo ake karenge akabarika bagakomeza imirwano. Yagize ati nabwo ngo mfite umurongo ntarengwa ariko sinshaka kuvuga kuko bishobora gutuma ibiganiro birushaho kugorana. Ibi Trump yabivuze nyuma y'ikiganiro yagiranye na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kuri telefone, ikiganiro Trump ahamya ko cyagenze neza. Ku rundi ruhande ariko Zelensky yavuze ko yahamagaye Trump mbere na nyuma y'ibiganiro na Putin, amubwira ko nta myanzuro bagomba gufata Ukraine itabigizemo uruhare. Muri Mutarama 2025 Trump yari yavuze amagambo nk'aya agaragaza ko byoroshye kuganira n'Uburusiya kurenza igihugu cya Ukraine. Amakuru yacu yavuzwe mu bice bitandukanye by'isi, mu Rwanda, muri Afurika no hanze y'umugabane wa Afurika, tuyagejeje ahangaha. Ariko reka noneho tunyarukire mu gisata cy'imyidagaduro ndetse na siporo. Hano mu Rwanda rero ibihano ikipe ikunzwe n'abanyarwanda ni ikipe ya Rayon Sport, nyuma y'uko ifatiwe ibihano n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa bitegeka gukina umukino wa Bugesera kandi ukazakomeza ku munota yari isigaje, ndetse indi mikino ibiri isigaje muri shampiyona ikayikina nta mufana uri muri stade. Nyuma yo kugezwaho iyi myanzuro, perezida wa Rayon Sport Twagereza Tade yatangaje ko banyuzwe n'umwanzuro wafashwe kandi biteguye gushyira mu bikorwa ibyo basabwe. Rayon Sport gusa
ibindi biri kuvugwa nuko mu mikino isigaje ngo itazigera ikinisha intwaro zayo muri rogo isanzwe ikinisha, ahubwo ngo izahitamo gukinisha abana kuko n'ubundi imikino nta kintu kivuze ku ikipe ya Rayon Sport. Reka amakuru yacu tuyasoreze muri showbiz. Uzwi nka Bishop Gafaranga watawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yamaze kuregerwa urukiko rw'ibanze rwa Nyamata. Biteganyijwe ko dosiye ye izaburanishwa ku wa 4 tariki 22 Gicurasi 2025 saa 3 za mu gitondo. Dosiye yagejejwe mu bushinjacyaha ku itariki ya 13 nibwo yagejejwe mu rukiko. Uyu mwaka turimo nyuma yo kuyikoraho iperereza, ubushinjacyaha wiregera urukiko narwo rurayakira ndetse rutanga n'itariki. Byinshi ku mikorere y'icyaha akurikiranyweho ntabwo byigeze bitangazwa, bikaba bizamenyekana mu gihe cy'iburanisha ubwo ubushinjacyaha buzaba busobanura impamvu zikomeye zituma ukekwaho ibyaha nyine akurikiranwa. Ku itariki ya 7 Gicurasi 2025 nibwo byamenyekanye ko Habiyambere Zakaria uzwi nka Bishop Gafaranga yatawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Bishop Gafaranga wamenyekanye kubera ibiganiro yakunze kujya akora ku miyoboro ya YouTube, yongeye kuvugwa n'itangazamakuru mu mwaka wa 2023 ubwo yakoraga ubukwe n'umuhanzikazi Annette Murava. Kugeza ubu banafitanye umwana umwe ariko bakaba bari mu bibazo by'amakimbirane. Nshuti bakunzi ba Tele News, hano dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Reka tubararikire gukomeza kunogerwa n'ibindi biganiro Tele News ikomeza kugenda ibagezaho. Tubasaba gukomeza kubana natwe, turabasaba gukomeza gukora subscribe, mukore like ndetse na share kugira ngo ibiganiro n'inkuru tubategurira bijye bita bibageraho uwo mwanya. Bye bye and ciao ciao.